Ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga. Wayne Rooney umunyabigwi wa Manchester United na Everton yaguwe gitumo yihagarika ku muhanda, yafashwe n'abagenzi basanzwe yihengetse ku gikuta akora ibyoroshye ku muhanda nyabagendwa i London muri quartier ya Marylebone na Mayfair. Abaturage bafotoye Rooney yafunguye lisani yihagarika, bigaragazwa n'amafoto ndetse ashobora gucibwa amande y'igihumbi cy'amayero. Si ubwa mbere Rooney afatirwa ku mihanda yakubwe, kuko no muri 2013 yafatiwe Manchester nabwo yihengetse ku mukindo wo ku muhanda. Abapaparazi bagiye bafotora Rooney inshuro nyinshi yisayidira mu bihuru. Kuri inshuro Rooney yakubwe ari mu kabari kitwa Nest Rooftop muri Marylebone, arazisohokana arazigendana ageze imihanda, umubiri uramuremerera. Masaa 8 z'ijoro nibwo yafotowe yibohora n'uruhago. Inkuru bakimomo na makuru hanze y'ikibuga. Mwene Cristiano Junior ari hafi kuba umukinnyi wabigize umwuga. Imari ishyushye itegerejwe kuva mu ikarito, ariko se azakinira ikihe gihugu? Ahari ni Portugal nta gushidikanya, gusa Ronaldo Junior yemerewe gukinira ibihugu bitanu byose. Reka da, Portugal ni igihugu cyase hano rucabana Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma se kuki FIFA yakwemerera Ronaldo Junior gukinira USA? Niho yavukiye, n'umuturage wa Amerika yayikinira. Hanyuma Espagne, uyu mwana yabaye muri Espagne imyaka 3 yose mbere yo kuza imyaka 10, yemerewe kuzakinana na Lamine Yamal. Ubwongereza se nabwo yabukinira mu minsi iri imbere, yazakinana na Ethan Nwaneri na Miles Lewis Skelly. Yego nibyo, kuko yabaye mu Bwongereza imyaka 5. Hanyuma rero Cape Verde yo muri Afrika, aho ababyeyi ba Cristiano Ronaldo bafite imizi. Argentine se igihugu cyamukase Georgina Rodriguez. Oya, ntabwo Ronaldo Junior yakinira Argentine, kuko FIFA yemera amasano y'amaraso ndetse naho wabaye mu gihe runaka. Bityo rero Cristiano Ronaldo Junior ntabwo yakinira Argentine, igihugu mukase avukamo, ariko nanone igihugu cya Lionel Messi, umukinnyi w'ibihe byose wa Cristiano Ronaldo. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. UEFA Champions League n'abarumuna bayo bishobora kuzaba ari amateka akomeye mu mwaka utaha w'imikino, kubera amakipe ashobora kuzatungurana. Mu Bwongereza hari ikigugu kimaze imyaka na nyagateke cyaraburi burengero marushanwa y'Iburayi, Nottingham Forest y'umuherwe Evangelos Marinakis. Iyi kipe yatwaye Champions League ebyiri, ariko kera n'iri zina ritarabaho. None yagaruka bayahe? Muri Premier League Nottingham Forest iri ku mwanya wa 3 butuvugana, ndetse yasize ya 5 amanota 7 yose. Bournemouth nayo ikomeje kugira sezo nziza cyane, inyamara ikipe ntirakina irushanwa na rimwe ry'Iburayi mu mateka yayo. Birashoboka ko yazakina Europa League cyangwa se Conference League bikaba amateka. Muri Espagne, Athletic Club de Bilbao ifite amahirwe menshi yo kuza mu makipe ane ya mbere muri La Liga. Iyi ni ikipe ikinisha abakinnyi b'iwabo mu murwa wa Basque gusa, si na Espagne yose. Usibye no kuza mu makipe ane, yemerewe no gutwara Europa League n'izakira finale, ubundi ikabona tike ya Champions League. Iyi kipe yabikinnye Champions League ku nshuro ya 2 mu mateka yayo. Bwa mbere byari muri 1998, hashize imyaka 27. Mallorca uyu munsi ya 8 muri La Liga. Ikipe yo mu kirwa ifite amahirwe yo gukina Europa League cyangwa se Conference League. Yabikinnye imikino y'Iburayi bwa mbere mu myaka 20 yose. Mu Budage rero ni wakwiyumvisha ikipe igeze mu kwezi kwa 4 iri ku mwanya wa 4, agakipe kanzugunyu kitwa FSV Mayence 05 kaba mu mujyi wa Mayence muri leta ya Rhineland-Palatinate cyangwa se Rhénanie-Palatinat. Aka gakipe gashobora gukina Champions League ku nshuro ya mbere mu mateka yako, mu gihe Dortmund yo ishobora kuzaba itarimo. Mu Faransa amakipe nka Cannes yo mu cyiciro cya 4 na Dunkerque yo mu cya 2 ari muri kimwe cya 2 mu gikombe cy'igihugu. Imwe muri yo nayo yemerewe gutwara Coupe de France igakina Europa League.
bamerewe bate abakinnyi b'Amavubi hanze iyo bashakira amahaho. Kwizera Georgia na Rhode Island batsinzwe umukino wa kabiri wa shampiyona biba amanota 6-6 mu mikino ibiri kuva shampiyona itangiye. Mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USL, Rhode Island yatsindiwe Leesburg na Loudoun United FC ibitego 2-0. Ni nabyo yatsinzwe na Charleston mu mukino utangira umwaka w'imikino. Muri uyu mukino Georgia yakinnye iminota 45 asimbuye Ardael Sanchez nk'umu wingback unyura ibumoso. Rhode Island izasubira mu kibuga kwa gatanu Mata yakira Auckland Roots. Eral La Louvière ya Samuel Galette yasuye Jong KRC Genk under 23 muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu Bubiligi. Eral yatsindiye hanze igitego 1-0 kwa gatandatu. Galette yabanje mu kibuga gusa ari mu bakinnyi babiri bagize amanota make muri uyu mukino. La Louvière iracyari ku mwanya wa gatatu umushinga wo kuza amakipe abiri ya mbere ikazamuka mu cyiciro cya mbere. Mutsinzi Ange na FK Zira muri shampiyona ya Azerbaijan bakiriye Samaxi bayitsinda ibitego 3-0. Ange yicaye ku ntebe basimbura umukino wose. Sebail ya Nshuti Innocent ni ya nyuma muri shampiyona yanganyije na Kepez 1-1. Nshuti yabanje ku ntebe basimbura yinjira ku munota 58 nta gitego nta n'umupira wavuyemo igitego kuva yagera muri shampiyona. Hakim Sahabo na Beershot batsinzwe na Saint Trudense cyangwa Centro 1-0. Sahabo yabanje mu kibuga ndetse akina umukino wose. Beershot atijwemo iracyari ya nyuma ku rutonde rwa nyuma mu makipe atangira kuguma mu cyiciro cya mbere. Birasa nkaho ikipe izamanuka mu cya kabiri. N'amakuru yo hanze y'ikibuga nitwa Lorenzo